na bon sabin Jesu Christa minin ngai lutna chibai ka hin bol kin ne he tuni thumana iki heldi wa ka dei sa he zon mungli chang somni le li sunga ki sei do pathen chu aho ten thu ta la laga wa aho di wa hi tia ki sei hi a hi he chi thu gol he ta san sa te ke loi khom na mun ha ta a ki samjing ki mang chajing thu gol a hi in a hin la koi ma in ipi a hi che na ham ti hi a ki sei be se pu ne he ja zo tu ni khwai hi chi thu mona ko na hi chan in nei thein dinga he hi chi video yong ki se ma he hi chi thu gol he che na di wa ipi ki sei do ham ti hi hil che na nei na dinga hen zon le khabu sunga he thu ta le thagau hi akiman cha dan pa veo hitin chi zo ting le immediate context ti chu zon bungli sunga thumun dan hi veo hitin chu ting chu le thu khum khana a ipi mong ham ti hi hil che na inei di wa he masa pena zon sut ki pa na thu pha sunga hen thu ta hi Jesu Christa ama ha chuki zong la ahi na ai lawal anato dan to kisaya hin thu ta hi akiman sana au men he but san a zon bung kha chang som le li na achun thu ta la ngai lut na chu Jesu lei mi he ma ahung pe na chun ama a cham kim selin ama a chu mu do the hi zon bung kha chang som le segi na azong chun a Jesu dan thu chu mosi wanga hung do hi in ahin la grace and truth ngai lu la thu ta chu Christa wanga hung do hi akiti na he chu ti chun zon bung ge chang som thum le li na zong chun thu ta het kiti hi Jesu Christa pathin hu hing na ama a het do na pa chu ki sei nan zong a ki mang ne he chu ti chun Jesu Christa ama te in thu ta hi ama a hi dan pa hi ki sei te in zon bung som le li chang gup na chun Jesu in ke ma hi lampi thu ta chu le hin na ka hi ati ne he zon bung som nga chang khan a zong chun Jesu ama te in ke ma hi leng pi gui ta da ke hi ati ne leng pi gui dang ho to lep ka na a hi lawa le leng pi gui tam ta am zong le Jesu chu ata be pa hi ti hi a phachi ni ne he zon bung khan chang ko na zong chun Jesu in ke ma he ba ta be ka hi am the true life sent from God ati ne he a ji chu muthima ten khowa lo pi amu theine diwa lam a zo theine diwa thagawa hin na anei theine diw la kilam hin na dinga so Jesu ama chu wa a hi ama chu a chu mihim ten khowa lo pi amu theina pau za sei do na hi zon bungup chang som thum le ni na jong chun Jesu in ke ma hi chang ha ta be ka hi ati ne he Israel de chun gam thip la ya mana pathira konin anane win hi chu ta sa oiba na ding chom khat se adinga bo hi a hin la Jesu chang ha ta be hi na pa he mi zo se ko hil ata san zo se ama a hin na anei theina pau sa sei do hi zon bung som le ge chang som thum la se gi na zong chun Jesu na to kin thu pi pen chu thu ta he to sa dinga hunga ka hi hung pi nga ka hi chu le hi chi dinga chu wan no ya hung ka hi ati the mission of God is to reveal the truth. Jesu Christa ahung lo na pi pen ahi. Achom lam ta say dingin thuta ahi zon sut ki pa na thupa nga sunga hin Jesu amata chule anato asay do na pa hi ahi. Ahi la thagaw hi ipi ki say na ham. Alhang pi in Bible hin thagaw iti ti nga la hin lam som jong ki man cha na som jong le pathin thagaw ki man cha na umin thagaw thing ki say na ki man cha na jong umin thagaw phalo ho ki say na jong a ki man cha athu mun dung zuya achom chomin ki mang cha jong le zon su ki pa na thu pha sunga hin alhang pi al thagaw iti ti nga hele thagaw thing that person of the Trinity pathin thagaw thing ki say na ki man cha na hi a umin he hi chil thagaw thing hi min chom chom a ki min voin alhang pi a hin zon su ki pa na thu pha bu som le li chang som le segi na achun thagaw thing hi thagaw di ta Jesu ai hin solding pa chu ki sei nan jong a ki mangin zon bung som na nga chang som ni le gup sanga jong hin thagaw thing hi thamun sa thagaw a hi lawal thagaw di ta hung ding ki sei pa hi a sei do na hi ti ki che ta mu do thei hi hi thu ta le Jesu Christa le pathin thagaw thinga ko na pathin I ho theinaw lampi pen che ha le thagaw thing na to wanga Jesu a pathin I ho theina pau cha sei do nom zo hi te ding a hi het chit be na ding in zon bung li chang som ni le li sunga thumun a context se vel da na nei u hi te hi chi zon bung li chang som ni le li a pathin chu a ho ten thu ta le thagaw wa pathin a ho de wa hi tia zon in a sei do hi Jesu Christa le Samaria nu meinu ke holim na kam changa ko na hi hung po do hi zon bung li chang som ni na achun kapu ka pa te ben he chi mol sang chunga pathin a ho zevin
nahin la nang hon ti zu Israel ten Jerusalem hi pathen ho namun ahi pathen ho namun di ta hi tin sai ji ve tin Samaria nu mei nu Jesus Christa so adon gun en he hi thumun he Jesus Christa le Samaria nu mei nu ke holim na ko na hom po do ahi kitip na luya chon mol sang dunga hi mai champung ho ana ki tung do a ani ki sema adi a Samaria mi te hen garizim mol chunga hi pathen ana ho jiu ahi Samaria te to ki kalin Jews mi te chun Jerusalem ho in mun Jerusalem mol chunga ho in ana tu no ba hi chimuna hi pathen ana ho jiu ahi kitip na lu ji ibat ki na he le pathen hi khon gu ke wa ana ho jiu ahi po in ho in muna hi ke hai na gan tha ho ai lo wala mai cham thil to chom choma hi pathin hi ana ho jiu a hi hin la jesu na don but in nu mei nei ta sanin nang hon pan chu na ho na ding o hi chi mola zong hilo Jerusalem mola zong hilo hi ta bang phat su a hung thungi ati ne hi jesu christian Samaria nu mei nu adon but hi no ho pathin na ho dan ho adi poi Jews mi te na ho dan ho adi set hi tia asai na pa hiloven hi chi nidang laya Jesu Christa ahung pin ma a Jerusalem mol chunga Jews mi ten pathian a ho ba Gerizim mol chunga Samaria mi ten pathian a ho phat u chu hung ki khial da ba chu phat bi ki khial dan pa ke vai hom na ahung ki khial dan pa chu asai lo nom zo a he a chu nidang lai in Gerizim mol chunga Samaria mi ten pathian an ho wa hi chi mol chung tai lo wa thil mundang phat bi danga pathian an ho thei lo Jerusalem bo Jews mi ten pathian ho na dan an gyal pau phat bi chu ki khial na tha in a hi mi khial pa chu asai do nom zo a hi hi chi phat bi ki khial na chu ke bai hom na tha be thagau thu ta pathian ho na ai lo wala thagau thu ta pathian ho thei na hi chi chu Jesu Christa a thagau thing na to banga pathian I ho thei na pau chu asai do nom zo a hi ya chu hi chi thu cheng zon bung li chang som ni li sunga ke sei do thagau thu ta pathian ho ki ti hi pathian ki phon na God's revelation pathian thu ta dung zu ya thagau thing na to wanga Jesu a pathian I ho thei na pau chu a hi ni dang lai Old Testament khang lai in ke thai na gan tha ho mai cham thil to chom chom hi chi mol hi chi pha ti in pathian chu an ho ziu zong le tu Jesu Christa a hung pha na hen ti phat bi ki khial na pa Jesu Christa chu mun la jang jong he ta lo hi chi mol hi chi phat hi ta bang phat hi chi thil to hi ta bang thil to ho a ki thai na ho he ngai kho ta lo bin Jesu Christa wa nga he koi zo sen ata san zo se in pa pathin chu aba he pa ta e ko ba ama chu lungam ta a iti phat he zong le hoi lai mun he zong le hi chi mol ti ta lawa phat bi ki khan na ta lawa koi zo sen phat zo se mun zo se he Jesu Christa ba nga pathin ho thei na pau chu asai do no me ya chu pathin ho ki ti he Jesu Christa alai lung pen ai lawa le John bungli chang som ni le sunga asai do he iza kai zo se ki khial na pa chu Jesu Christa in a khiala he chi Jesu Christa chu alai lung pathin ho na lai lung Jesu Christa chu he is the center of our worship Jesu Christa wanga boy pathin ho thei na pau chu asai do no me thu khum khana a ki helna inei no mo chu pathin ho iti teng la ho lungia la hen mitam pi lungia la hen Sunday ni jingka a ho in chewa pathin ba chai la isawa inki khop ko mu khu pathin ho na di ta danit ingai to ben he hi chi khala jong hen pathin ho na het be deu hi ki de sa au mi ne pathin ho iti teng la ho het alhang pi Sunday ni jingka se a ichi wa worship lam kai ho in la wa chai la ahin sa khu pathin ho na dan ingai to bin hi jong hi ahinan ahin la hi chi khala chun pathin ho iti tinga hile la sa se hi ahi bon music ai lo wala tum ging thei ho ke mang cha a lai sa khu pathin ho na se he lo we iki chip na mun ito na mun hoi lai mun he jong la pathin I ho thei na pa hi Jesu Christa ba nga pathin I ho thei na pa hi pathin ho na di ta hi pathin in aboi pi hi tagau thu ta ama I ho di pa hi in Samaria nu mai nu la ai hon pha jo sa I boi pi hi polam min mu a pathin ho na pa hi ana hi ji su hi lo hi polam min mu a thil to mun la jang ho hi pa kai Jesu Christa ba nga hi ke phet tha hi ta in phat bi tha hi chu mun zo se phat zo se a pathin I ho thei na pau chu thagau thu ta Jesu wa nga thagau thing na to wa nga Jesu a pathin I ho thei na pau chu a hi in he hi chi hi rom bung som le ni chang khan a polin
hậu bung bị thiền te có mà thu mỏm nữa chứ nó tạo sao hay gần cái hình hạt thiền bằng tên pathian lâu pin ở đình cạnh đầu bên hết xuân nó họ đình ở gạo và pathian nó hậu đạo hay tiệt asay khu hết xuân pathian hậu nó đi tại đi tin hình khu pathian đây là mà Jesus Christa zala Jesus Christa na to le ama wanga pathian lung đây là mà hình khối màn đó bao chu pathian hậu na đi tại hay azi chu Jesus Christa chu pathian hậu in a hi in Jesus Christa chu mi hiểm le pathian igui zom na ki zom mat na thế à Jesus Christ chu nang le ke tinga pathian to iki ho thei nau ngi a hi ngai zo se pathian pathian bo ki tao han